song bangke kar biara tumta mo election poteng ni deji bangke asap ta mathanang ne nitum tingni ne biara tribal rat $6 bangke kache song bangke kontelo nili tum bangke kache song ji bangke la bangke kupia step tong de bone normat ke thanda delo setame kache song bangke non ko anna kache song ang tong ke the ang ring ke the la an so se si kache song bangke la bangke angtong bangke anso sesi thechu muchot po ame kar bangke lanso sesi thechu muchot po la bangke monili to phada koi nang bilong le la ke nili tum le la bangso ke song ke japon po kali kar biang long arat la dak tribal arat six schedule tribe tum sila bangke kithulo atema illegal settler tum nora bangke tribal tum apana par mote alang sia population bangke na patomlo alang litum pingi bangke litum bihari pene sutanglo pena tik bangke kumatong litum mana kecine kone pena divisi bangke litum kodak tong erenge sucu kone kumatong nang patsi kone kumatong nang chole angrang kone litum asom jerman nasi kaci soma bangke nilitum da khangone la pena kapre ka tumta la sona khanglo la bangke nilitum ta responsible ame ko nona tuma kimang par ibi nong ko ibang ba nilitum kemang kar i bangke la bangso PGR abangke aron re pensialang litum kedo la da bangke litum kar biarat tum tanong ke chanpom lo tribal arat tum ta chanpom lo tapen arat chanon chanchinon same la da bangke tribal area six schedule area apukak ta PGR lo bangke da ke bihari tum antan pen ke bangka apu ma bangke dulong le da ke mithang asama sora mata la da bangke dulong le asi asama sor ninge dulong le pudim kar biang long arada tum ta PGR lo ke aron re pen ke dudam lo le asi hala kar biang long arada bang ke apsialam lo ang tan pen hak bihari UP Gujarat pen ke bang tum si ladak nang dosi ladak ini tum anang cinek nang dulo chulang ko tak langsung sesi cicak e chuchot lo ladak bang ke ni tum ke manga bang ke non tong se kot pen ladak bang ke eviction bang ke claim tek nang ko pang thai dang nang ko tum kar biang ang long arat tribal arat tum han mo kita kasiksa awen dia nang eviction nang ji pini chingwai lo la Siklojon so secure pike lage MP election han model code of conduct nang le po mola so poran ke klemita umeder ko lasi model code of conduct nang le aprang la iru yang bo alang litum election han pan cheng kinang ko la le pro tang ke song bakke ansesi litum ardi bakke angtong bakke ase bakke ame akar bakke ansesi ke chuk bini jong sunali to makke mana patun kijar Ada yang sih itu makan cerai komik eresi sudut sunang rok tentang dek labang ke terak meme pigalam lo cincin so meme pigalam lo masih alang li yang sih labang so kisung pen pajok plot alang li bukali lo alang li tum la non sorkar do bo matum yang sih labang so kisung pen pajok plot tentang dek ini tum ningat klong masih lagi curok lagi Mas Council pe all party meeting ke hang bisi itu chini lo kadung leta lapen party tin manda hang kon lo itu mamut pika chini kan itu bang lahen lo tim kar biang lo all party meeting jahang setting a kam abe pin lo eviction ke claim nahi BJR lo mulai lagi claim back nahi lo lagi claim dan nang po alang li tum han ke rai dunji afikar chakni tu Supreme Court order do edlo High Court order do edlo sida pini kar biang lo under the leadership of Tuliram Rong Hang alang ni ka chikrong leadership ka chikrong pe alang ni claim ai ke datlo pini ke rat tum kisung ang deng an nang liro pini ar ni tum da jok ta party chipu pelo lapen leader ne ho kuchik bang we pinsi pini la bang so ka song deng nang ko upia potlo ne long le
ni phelang yong si avelo bote ni leader klem de pichong hoipo nok tali le ji bini tuliram ro hang ye appointment te tok lok ke alang ni hang nok tali le ji aja kong galang abi pintang ro bini la to aja kong upi mo lo kami det ke itu man sik sidulo ja a hong bidan nang pino sik sidulo ke tu me thang autonomy la so teng benang det chari no pusi don jakong before lo lang li claim ai head la hen lo la pen adun sunil dum bang tung la hen lo leader chikrong pen dang ka pen rada phan atheng no chikrong pen dang ka chuena leader bang li tum long pavir det khang jang nei jong si dang ka ke chuena leader rang klang bom bulo dang te li tum la bang so der tum ke cerai la pen gundagiri tuliram rong hang ma sigi japon lo kar biang long lom gunda ko an ma ke do la ke tuliram rong hang sigi japon lo tuliram rong hang sigi japon lo alang ni ke jateng si gunda ke ceklang gunda pini ongret la si gunda tum anda cingto noi nang me thang te jong si cerai ji blo dang gunda ke klembing tonoi pini an gunda ke yo klem bom lang blo dang te pini per kar biang long CM cerai di no Ini kacing mah rajin ben eviction jitu. Lason jong si cerai pon pedet lo dang te APSLC ben ke pini pina ka song galilo ke dam tang ningkan trok si ben ta DGR along le itum eviction back nang itum hang bom lo na pen sar the phang cho along le ta kali sar the phang cho along le hala bang high court ni high court ben case ni high tang do hala bang so long le an tak possibility eviction claim ya head lo ma like a big question but under the leadership of Liram Roman he is a failure alang li kar biang long ke jong li ras ben jana ke claim ke ther ke hap for kang ri kang krak ben update ka chani ke ni tum nang le last tu buat jong si cerai dat non mar claim la ke eviction ke order na ke clear ding pig lo ke ke bolo na min hong ra nang ke ajo hong ye kam no all part meeting ye kam 45 na sabila kilo ala ka party ni alang li